Idućeg tjedna ronioci na dah Slovenije, Srbije, Mađarske i Hrvatske okupit će se na državnom natjecanju ronjenja na dah Adriatic Death Trophy. A s nama su večera zato naši svjetski prvaci, osvajači višestrukih medalja, ronioci na dah. Evo, Vitomir Maričić, također i ujedno organizator ove manifestacije. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. I evo, vaš kolega Petar Klovar. Da, pozdrav. Ok, znači ja bih prvo nekako išao sa samim turnirom, pa onda ako možete predstaviti kako je on koncipiran. Pa turnir je ove godine koncipiran drukčije nego prijašnjih godina. Ovo nam je već, ne znam, 4., 5. izdanje, tako da smo se stvarno afirmirali na jednoj međunarodnoj sceni ronjenja. Ove godine imamo memorijalnu utakmicu kao prednatjecanje od 2 dana, to je vikend, zove se Vedran Mrvoš Memorial prema jednom našem safety-u koji je preminuo ove zime. I onda imamo klasičnu utakmicu Adriatic Death Trophy, koja je kao velika utakmica, kruna naše sezone i natjecateljskog angažmana. I da, službeno je prvenstvo Srbije, Mađarske, Slovenije i Hrvatske, međutim okuplja i puno šire. Imamo ljude iz Njemačke, Kolumbije, kuda još imamo, Austrije. Znači nije striktno bilo samo za te zemlje? Ma ne. To je samo otvoreno državno prvenstvo. Dakle, tu možete napraviti plasman, kvalificirati se za svjetsko prvenstvo iz tih zemalja. Imat ćemo državne prvake, međutim imat ćemo i ukupne pobjednike koji će možda biti iz nekih drugih zemalja. Tako da, onako, zanimljivo je da imamo tako 2 tekme i vidim da se ljudima sad to jako sviđa. Tako da vjerujem da ćemo nastaviti u tom tonu. I evo, za sad sve ide dobro. Ove godine smo krenuli dosta ranije, jer je to dubinsko prvenstvo je izrazito komplicirana organizacija, ima jako puno ljudi koji su uključeni, jako puno sustava koji moraju štimat, tako da smo se krenuli već lagano zagrijavati, imamo službene treninge koji su zapravo replika utakmice i ljudi evo već svaki dan rone u kanalu Krušija na Krku, tako da kad krene u subotu bit ćemo potpuno spremni. A što se tiče, to sam vidio da postoje te neke prijave ljudi koji hoće doći napraviti takve treninge. Da li su to ljudi koji su već iskusni ili ima čak i neki koji se nikad nisu okušali u tome? Uglavnom se radi o nekim ljudima koji imaju neko preznanje, iskusni su, međutim ima i ljudi kojima je ovo prvo natjecanje i mi dapače potičemo ljude da dođu i nakon naših tečajeva, čim ih odradimo, čim ih naučimo neke osnove, želimo da dođu, da vide kako to izgleda na natjecanju, da dožive to, iskuse to, jer natjecanje ne bi trebalo biti nešto dramatično, strašno ili rezervirano za neku elitu. Krenete od nekih početaka, vidite da je to super, zabavite se, upoznate ekipu, vidite nešto, naučite nešto, podružite se i onda vam to postane onako neki običaj, neki stil života i na taj način je onda vrlo lako napredovati. Da li možda već imate sad koliko je broj ljudi će se sudjelovati sve skupa? Da, imamo zbog vrlo specifičnih uvjeta na Kvarneru imamo ograničenje koje je onako već nategnuto od 30 ljudi. Rasprodani smo u potpunosti, dakle ne možemo primiti više prijava, međutim to je samo 30 natjecatelja. Sad na to imamo recimo medicinski tim talasoterapija opatija gdje radimo jedno međunarodno istraživanje. Ovo nam služi kao poligon za to. Samo medicinskog osoblja ćemo imati do 10 ljudi, dakle tehničara za vađenje krvi, vađenje laktata, stručnjaka, kardiologa, imunologa, dijabetologa, endokrinologa, fiziologa. Dakle, tu stvarno onako jedan vrlo, vrlo opsežan tim ljudi koji radi jedno istraživanje koje, mogu slobodno reći, će vjerojatno biti najznačajnije istraživanje ove godine u svijetu ronjenja. To su dakle samo oni. Onda nas iz organizacije imamo 5, 6, 7 safety ronioca koji su tu ključan faktor da bi natjecanje uopće moglo ići. Pa imate 3 do 4 suca, pa imate ljude koji pomažu sa vremenom, štoperice, ljudi koji prate sonar, ljudi koji namještaju konop. Dakle, sve ukupno mi gledamo oko 60 ljudi da je tu uključeno u organizaciju. Dakle, jedna vrlo opsežna mašinerija i ne bi mogli tako kompleksan projekt izvesti uopće da nemamo super veliku podršku grada Krka, turističke zajednice Krk, i oni su nam stvarno iz tog razloga domaćini i mislim da će još dugo ostati. Već su se sad svi navikli i da dolaze na Krk i sviđa im se ambijent i turistička ponuda i to što nudimo. Iako se radi o izrazito izazovnim uvjetima, ovo nisu onako ovo nije lagana staza. Ovo je vrlo zahtjevna staza, ali... Samo bi tu uletio s jednim pitanje. To sam vidio kod... Dobro, i vi imali ste komentare što se tiče nekih natjecanja da postoje kao ti neki
dobri uvjeti, evo sad ste rekli izazovni. Kako se uopće zapravo može to gledati onda u ovom sportu? Mislim, za one koji ne znaju uopće kompletno ništa o tome. Pa recimo ako usporedimo sa nekom skijaškom stazom koja može biti onako strmija, blaža, sa jačim zavojima, slabijim zavojima. Ili ako usporedimo sa nekim maratonima, na primjer imate maratone koji su uglavnom ravni i na njima možete računati da nema visinske razlike i da imate neki tempo kroz cijelu utrku. Međutim, ima maratona koji idu po gradovima koji su onako dosta brdoviti, imate uzbrdice, nizbrdice, tamo se rade puno sporija vremena jer su jednostavno puno zahtjevniji, iako to nije onako očito. A kod nas na Kvarneru imamo termoklinova, imamo valove, imamo kurenat, imamo uvjete vjetra, imamo hladnoću. Dakle, stvarno je onako jedan spoj pravih morskih uvjeta i potrebna je vještina i iskustvo da se na pravi način svladaju ti uvjeti. Tako da ovo je svakako izazovan teren, a za razliku od recimo nekih tropskih mora, gdje imate na nekim mjestima potpuno stabilne uvjete cijelu godinu, nema termoklina, imate visoku temperaturu, 27 stupnjeva na 0, 27 stupnjeva na 100 metara, nema kurenta, vidljivost fantastična, dakle, ko neki divovski bazen. To teško je usporedivo, međutim, jedno i drugo je ronjenje, to je outdoor sport i pravi ronjač se zna snaći u svim uvjetima. Pošteno. Sad, što se tiče samog sporta, ostati smiren prilikom tako velikih zarona, a ujedno imati aktivno tijelo. Sad, tu je veliki zapravo fizička sprema, ali i glava. Pa sad onda, kako se to nekako slaže, kako uopće funkcioniraju treninzi tog sporta i čisto malo nekako da nas upoznate sa time. Pa nekako najveliki aspekt, taj mentalni dio treninga i mi ga jako radimo. U mom slučaju taj mentalni dio bi bio 80%, naspram te neke fizičke spreme koje je 20%. Mi puno radimo bazenskih treninga, puno radimo tih vježbi disanja, raznih vježbi smirivanja, koje na kraju koristimo i za dubinu. Taj dubinski dio na kraju postane isto jedna rutina, jer mi se sad puno brže ušaltamo nego na početku. U početku vam treba, 15-20 minuta za ući u neki dobar zaron, dok mi sada to već rutinski odradimo za par minuta, smo spremni u potpunosti za naš zaron. A kako izgleda zapravo ta priprema prije zarona? Kako napuniti tijelo kisikom, a onda isto trebamo izbjeći tu hiperventilaciju koja opet pomaže, ali je najnepoželjnija od svih? Pa, to je jedna česta zabluda, mi ne možemo napuniti naše tijelo sa više kisika. Znači, naše tijelo je uvijek na istoj razini što se tiče kisika, to je oko 98-99%. Mi se jedino možemo ishiperventilirati, izbaciti višak CO2, koji nam u biti u zaronima više problema nego koristi radi. Zato jer nama se čini da je nama dobro u zaronu, da je super. CO2 je taj koji nam daje taj osjećaj za udahom, odnosno da trebamo udahnuti. Kad njega nema, u biti tijelo se ne ponaša na prirodan način i onda mi to izbjegavamo. Tako da opet taj mentalni dio radimo na tome da kad nam i dođe, kad nam je teško, da mi to mentalno nadilazimo, a ne nekim varanjima kao što je hiperventilacija. Ok. A što se tiče samog ulaska u taj sport, evo, Vitomir, vi ste bavili se puno sportova prije ovoga. Zapravo, ako se, ja ne varam koliko sam pročitao i našao, tek negdje u 30. ste krenuli profesionalno se baviti sa ovim tu. Jer neka ima ideja da ovakve neke stvari koje zahtijevaju, kažem, puno svega, treba se početi jako rano da se tijelo i glava navikne. Ili to očito nije baš? Pa, zapravo, što se tiče ronjenja, toliko je važna ta jedna zrelost da je i bolje u neki natjecateljski pogon ući nešto stariji. U budućnosti to će se sigurno promijeniti, ali recimo kvalitetna višestrana sportska priprema kroz niz drugih sportova je odlična baza za ronjenje. Onda kad već imate neku zrelost u glavi da se natječete u 20-30 godinama, onda je super vrijeme za početi sa ronjenjem na dah. Ali doslovno nema neke dobne granice za ronjenje. Imamo ljude sad u master kategoriji na svjetskom prvenstvu koji su preko 70 godina, rone 80 metara, 90 metara duboko. Dakle, to je i dalje ti rezultati nisu tamo gdje je ljudski potencijal i dalje smo ograničeni isključivo nekim mentalnim barijerama. Tako da koliko se možete opustiti u vodi, toliko će vas tijelo pustiti da idete dublje i dok to poštujete, to je stvarno jedan upuštajuć zapravo i
odličan sport koji je ništa drugo nego jedna vrlo prirodna aktivnost, ali mi to ne doživljavamo tako. Čim počnemo to tako doživljavati, opustimo se i prepustimo toj vještini, onda shvatimo da su zapravo granice puno dalje nego što smo originalno mislili. Našao sam jedan zanimljivi dio članka. Naime, ronilac na dah nije super sportaš svaki dan ili na svakom zaronu, odnosno guranje do maksimuma u tom sportu nije u jednakoj razini kao u ostalima, odnosno treba znati kad stati. Sad, koje je vaše mišljenje onda na tragu toga? Jer inače uvijek se kaže kad boli, trči dalje pa oći će samo od sebe, a ovdje tu slušat sebe. Ovo je toliko jedna prirodna aktivnost i moramo iskoristiti taj prirodni potencijal našeg tijela, kao što je ronilački refleks i cijeli niz promjena kojima moramo dozvoliti da se dogode. Tako da obično početnicima kažemo da ukoliko imate osjećaj da morate gurat, da vas nešto smeta ili boli, vjerojatno radite neku grešku. Tako da treba ispraviti tu grešku i sve do jedno 50 metara zaron bi trebao biti vrlo elegantan. Onda s nekim većim dubinama, čisto na račun nekog većeg rada koji je izrazito anaeroban, može doći do umora mišića, do nakupljanja laktata i tako dalje i onda to kao u svakom drugom sportu se može mrvicu pogurati. Ali tek kada ste potpuno otklonili taj mentalni stres. Jednu stvar koju sam našao sada, koju možete vi malo upoznati s time, ronjenje s praznim plućima. Termin. Da, to je vrsta treninga koju mi znamo koristiti. Dosta često mi ovdje moramo to koristiti na sjevernom Jadranu jer nam prifali dubine i onda radimo vježbe sa praznim plućima gdje mi simuliramo puno veće dubine na puno pličnim zaronima. Jer si dovodimo pluća u stanje ko da smo na velikoj dubini. Dobro, da li to onda, mislim, s praznim plućima, praktički to znači onda da je izdah je vani ili je? Da, znači radimo pune izdahe i onda to nam je super za prilagodbu pluća i za neke vježbe izjednačavanja u dubini. A koliko je ovaj sport, ajmo reći, opasan? Pa ja bih se sudio reći da je poprilično bezopasan, zato jer je, ako se sve radi kako treba, tu sva edukacija vodi k tome da se sve radi kako treba, pravilo je potpunosti siguran. Imamo takve sustave, konope, lenjarde, koji nas i da sve pođe po zlu, da ništa nije dobro, sve bi trebalo biti u redu kad je cijeli setup dobro napravljen. To sam vidio, znači, prvo bih vas pitao koliko je to kod nas zastupljeno. Da, a vam prvo s tim. Koliko je kod nas zapravo zastupljen taj sport i koliko on dobro kotira uopće? Pa, ne znam, možda nije dobro zastupljen, ali jako dobro kotira. Naša reprezentacija je jedna od najboljih u svijetu. Imamo vrhunske sportaše, vrhunske stručnjake, tako da, ali što se tiče zastupljenosti, mislim da u svijetu još fali. Sad popularnost jako raste, ali još uvijek nije to na nekoj razini koju bi mi htjeli. Vi ste također osnovali zapravo klub Ocean, zar ne? Tako da, imamo naš klub, ronilački klub Ocean. Funkcionira na bazenu, na Kantridi, imamo na termine. Ko može doći, kako vam se mogu javiti, da li ima neka dobra granica, kada su treninzi? Pa ono što smo rekli, taj sport je nekako gravitira više za starije osobe, ali i za mlađe kogod želi doći, probati, mi smo otvoreni i pružimo priliku. Tako da imamo treninge svaki dan. Ponedjeljak, srijeda, petak ujutro, termini utorak, četvrtak uglavnom popodne termini. Sad očekujemo da bi trebali još dobiti neke termine, nove večernje, tako da mogu i ljudi koji jednostavno rade kroz dan doći na večer i odraditi treninge. Ali za svih je namijenjen sport. Zapravo taman kako je uvedena veteranska kategorija, na svjetskim prvenstvima uvedena je i juniorska. Tako da smo mi počeli već polako raditi sa mladim pogonom i ja sam siguran da će tu biti dosta uspjeha. Mi smo stvarno u našem klubu uspjeli skupiti jednu veliku bazu kvalitetnih sportaša i sportskih rezultata. Mi ćemo druge godine, vjerujem, imati 3 ili 4 prve kategorije, dakle prve olimpijske kategorije sportaša i jednu ili dvije druge. Nisam siguran koliko klubova uopće u Rijeci to ima u individualnim sportovima. Na bazenu nema niko, to svakako. I to je stvarno jedan super sport u kojem se uz malo ulaganja, naravno i napornog treninga i svega, može jako brzo doći na neka jako lijepa natjecanja.
osvojiti neke dobre rezultate i ljudi u našem klubu stvarno izrazito brzo napreduju. Prvo imaju na neki način te uzore i modelne sportaše koje uvijek mogu pitati za savjet i to stvarno puno znači. Ja kad sam krenuo, ja sam jako puno toga otkrivao sam, učio na svojim greškama. Iz tog razloga sam i pokrenuo taj niz nekih istraživanja jer sam trebao neke odgovore kojih zapravo ni u svijetu nema. Ali mi sad stvarno imamo neku bazu iskustvenu i vrhunske rezultate u bazenu, vrhunske rezultate u dubini. Od nekoliko ljudi imamo 5 ljudi koji osvajaju medalje na svjetskim prvenstvima. Tako da, evo, kogod dođe, stvarno je u odličnim rukama i ne znam gdje u svijetu može dobiti takvu potporu kao što može u ovom klubu. I isto tako stići puno iskustva koje je jako važno. Naime, na Cipru, kad je bilo natjecanje, doživio si blackout, onda naknadno si ga uspio prevazići i odnosno izroniti u dubinu. E sad, blackout, prvo ako možete malo poznati naše gledatelje šta je točno on, pa bi onda nastavio dalje s ovim. Pa u našem slučaju ronjenja na dah, blackout se dešava kada vozak ostane bez dovoljno kisika i kao zadnju mjeru opreza on gasi sve sustave i čuva dovoljno kisika za sebe da se ne ošteti. Znači to nije utapanje, zato jer se nama zatvara se gloti, znači glasnici se nam se zatvara, voda ne ulazi, nego jednostavno mozak štiti sebe do zadnjeg trenutka. I uglavnom se desi da kad osoba ima blackout, kad ju se izvadi na površinu, da se ona praktički odmah probudi. Jednostavno je tako naše tijelo funkcionira. To je prirodno. A ako ostane osoba ispod vode, duže neko vrijeme, mozak na kraju sve otvara, sve sustave i onda dolazi do utapanja. Ali to se u ronjenju nikad ne dešava. Mislim, sad na tragu toga, vi ste mi rekli u jednom intervju da vas je znao prije uloviti, ajmo reći nenadano, dok niste stekli tog iskustva koje je nužno. Da li onda, kada počnete to osjećati sa vremenom, da li ga onda možete nekako odgoditi ili zapravo on više znak dosta je? Pa ne, kad dođemo do kraja, dođemo jednostavno do kraja tjelesnih resursa i u ovom tijelu je taj jedan simpatički odgovor organizma višestruko veći nego u bilo kojem drugom sportu. Upravo zato jer mi kad dođemo do kraja, mi stvarno dođemo do kraja. I to je to, 2 metra dalje i to je blackout. Ali, recimo, to je specifično za bazenske discipline, kada naučite prepoznati te znakove hipoksije, jer ono što vam prvo pada na pamet da je to neka potreba za udahom, to nema veze s tim. To je samo znak hiperkapnije, odnosno povišenog CO2, o čemu je Petar pričao. I to ima veze sa disanjem. A nedostatak kisika uopće vas neće motivirati na nikakvo disanje, zapravo će biti u početku vrlo ugodan, onda malo onako čudan, ali kad naučite prolaziti kroz te slojeve, onda dobijete vještinu da uvijek na vrijeme izađete i odradite taj protokol, jer nama zaron se računa samo ukoliko nema blackouta. Zapravo moramo biti dovoljno svjesni da odradimo taj protokol. I u tom slučaju je zaron priznat, u drugom slučaju ne, tako da to je jedan specifični dio treninga u kojem mi želimo fino osjetiti taj trenutak i izaći van. Nećemo ga odgoditi dalje, odgoditi ćemo ga dalje sa puno treninga i onda kvalitetnim aerobnim i anaerobnim kapacitetima koje će nam omogućiti veći potencijal u zaronu. Isto bih vas samo pitao zapravo za kraj, onda da li ima neki budući planovi isto vaši nakon ovoga velikog turnira? Da, naravno. Ovo je usto i državno natjecanje, tako da mi sa rezultatom ovdje radimo i rezultat za svjetsko prvenstvo u Kašu, koje je za otprilike mjesec dana. A tamo imamo velike planove. Osobno govorim, da, volio bi napraviti jedan svjetski, možda i 2 svjetska rekorda, ali sad, teško je to sada reći u ovom trenutku, ali nekako sve gravitira prema ovome. Svi treninzi, sve što radimo, jako smo zadovoljni sa svim rezultatima. To, dijelite mišljenje? Apsolutno. Mislim da je Petar trenutno vjerojatno najveći potencijal među aktivnim natjecateljskim roniocima, a tek je ušao u pola disciplina, tako da mislim da u iduće 3-4 godine u karijeri, kada dođe do početka nekog platoa, da će to pomaknuti cijelo ronjenje još malo naprijed. I da, kao što je Petar rekao, to je sad primarni fokus što se tiče sportskog dijela na svjetskom prvenstvu. Onda ćemo vidjeti vjerojatno neke bazične pripreme, klub, tečajevi, imamo dosta upita za daljnje edukacije
I to je najbolji način da se uđe u ronjenje, jer onda sva ova pitanja i oko blackouta, oko hiperventilacije, kako ovo, kako ono, kako prepoznat, to se sve nauči na jednom običnom početnom tečaju ronjenja. I onda nakon toga čovjek nekako i zna je li to za njega nije, pa dođe u klub, pa trenira i isprofilira se u rekreativca, natjecatelja, zaljubljenika, ribolovca ili bilo što drugo. Ali barem dobije neke osnove sigurnosti i onda može dalje. Jasno. Tako da kroz godinu održavamo svako te edukacije i to nam je dio djelovanja i dio planova. Ali jedan dobar odmor nakon svjetskog prvenstva neće škoditi. To vjerujem. Ovako, želim vam puno sreće isto onda sa svim tim planovima i da vam ovo natjecanje isto prođe najbolje što može. Hvala. Eto, i hvala na gostovanju. Hvala.